ଭାରତର ଶିଳ୍ପରତ୍ନ ରତନ ନାଭାଲ ଟାଟା ଯିଏ କି ଭାରତର ଶିଳ୍ପ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଚାଣକ୍ୟ ଥିଲେ 28 ଡିସେମ୍ବର 1937 ରେ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ପାର୍ସି ପରିବାରରେ ରତନ ଟାଟାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ ସ୍କୁଲିଂ ସାରିବା ପରେ କରନେଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆର୍କିଟେକ୍ଟରେ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1961 ରେ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ସରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ପରେ 1991 ରୁ 1912 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ସ ଏବଂ ଟାଟା ସନ୍ସର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଟାଟା ଟି ଟେଟଲି, ଟାଟା ମୋଟର୍ସ, ଜାଗୁଆର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭର ଏବଂ टाटा स्टील कोरस परी बड़ बड़ कंपनी को अधिकार करथिला एवं रतन टाटांकर प्रतिभारे कंपनी को 50% प्रॉफिट सहित 2 गुण सक्सेस मध्य मिलिथिला। भारतर प्रगति रे तांकर अवदान अनेक। से गरीबों पई डोनेशन करबा सहित देश रे अनेक गुडिए उन्नतिमूलक कार्य मध्य करिसेंती। एथि सहित से 2000 मसिया रे पद्म भूषण एवं 2008 रे भारतर द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण र मान्यता पाइछंती। तेबे छोट परिवार पई रतन टाटांक द्वारा होइतिबा एक कार नाम कोन कमेंट सेक्शन में जणांतु। जय जगन्नाथ।